Đầu tôi Kalisi chapter 2 đầu nó về chapter 1. Phong bao cái đấy của tôi ai alphabeti pada tok siore ki konga ko to ai an ko fam ke tau ai be ki konga ai ahon tau vai wa I konga ko ni ki konga tolu to yo se ke ki konga tau o sia ko alpha beta gamma delta epsilon no ai tau ai ko si zeta eta theta iota kappa. Porque we can leo de tau sio ke lambda mu nu psi omicron pi rho sigma Ke tau lere ke au ki tau tau whao speki konga koe upsilon phi kai psi omega we ka koe ne ka katori koe taha mea ke mohanga whatoka ngā tau lere ia koe sigma o kuua hono toi koe sio ki vitiogon o taunga aki o kui ni ihia sigma koe sigma koe Koe taim ko tō pe whakaosi aka fo irea sigma, fo irea whakarisi sigma. Koe ne whakaosi, tū koe sigma whakaosi ake fo irea, pe e tū rewa e fo tunga koe. Sigma koe. Koe kamata koe fo irea, e kamata aki sigma koe. Pe koe ne tū I loto maari e fo irea, ngā ake sigma koe, runga koe. Sigma koe, koe sigma koe final form, koe matai tohi sā ia kono tohi I whaka o singa o e fo I rea. Ma sai bete tau tok sio peki ai kono whātata. Ka koe ahon, ke lau mai be mei hena. Tau lau ange mea kana tau ai koe he wiko si. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, iota, kappa. Kitu be sio ke hono matai toi lalahi A, B, gamma, delta, epsilon, zeta is Z, eta is H, theta koe, iota and kappa. Sai te tau hokat lewa I ahoni ki heo ngoko I kolom koe, koe lambda, mu, koe M ia, nu, koe N, zai. So ke zai, koe Z, koe Z, koe zai, kono tohi ia no capital, koe ki tohi, koe ma fo I laini tolu, Omicron, ia, pai, mo mahen mo pai, mo lupuna e fika koe lau tohi, koe pai iku RT square, pai iku R square, no kumi koe e ria koe siakare, nga ki matai tohi pai, koe matai tohi whaka karisia pai, pe koe pi, ro, matai tohi a koe R, koe R whakaparangi, kono tohi kua ngeia koe pi whaparangi, Ka tonga I pe koe ke o te ke confuse. And then sigma. Sigma, na tau lau kere nei, koe sigma capital sigma, tau, Tau koe capital T, Koe alfabet whakai pelu ngata peia he tau. Koe matai toi whakao se tau, alfabet whakai pelu koe tau, Koe alef bet, mi ta tau be alef ki he tau. Eia, ko tui kono uinga ko ngā ake e sione whakau fo o, ko au pe koe arifa, ko au pe koe omeka, he ki lolo anga alfabet whakakarisi. Koe kene ai ko au pe koe arifa mo e tau, koe ngā taanga be alfabet whakahe pelu, koe matai tau pe ua ua. Koe niau ki whawa tui, Ki whawa tui to iai upsilon, phi, chi, psi, omega, koe I koe nei matai toi te tau tau sia keu ka hau. Ma hau mo si whanau pe mto koe phi, philosophy, pe koe phone, ki, Christ, koe tohi mai koe, psi, psychology, koe psi, koe fui rea ia koe. O mika le vai ta tau pe ia mo mea mo o, but it's a long o, tone, o, o mika. O mika, Omicron is O. We're gonna ke he, Omicron is O no be, Omega is O.
Ranga no puaki, is in top. Oi. Aya. Okay. Lambda, mu, nu, z, omicron, I, rho, sigma, tau. Okay. Lambda, mu, nu, z, omicron, pi, rho, sigma, tau. Oga lewa ke upsilon, phi, chi, psi, omega. Ai ko te tau, ai peki fo i konga koe weekend, Wan peke ke sio peo au ke osi ai matai tohi, kon peke pate ke lau kone rei pe koe ke osi. Koe, Pai wa sigma. Pate ke sio ke lambda is L, Me mi ta tau pe mo hoko alphabet whaparangi. It's just the same as the sequence of the English alphabet, L, M, N, but then there is Zai in the middle, C, yeah. And then O, P, there's no Q, O, P, R, S, T. So I go, remember, ke alphabet Kalisi go Z, Ko huma Z, lambda, mu, nu, Z, omicron, B, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, omega, I go no, go hoko ia matai tohi, Tau ki hai ahi? Lau me koko tau mai, Tau kamat alpha, beta, gamma, delta, epsilon, theta, kappa, lambda, mu, nu, psi, z, omicron, pi, rho, sigma, tau. psi. Ika utama tau kau lau mea, Tau ki ai pe ko yo spend pa te tau si vile va ki fo me ko na tau ai ki fo hongo full ko na tau ko Tau ai alpha, beta, gamma, delta, Epsilon, upsilon, pi, psi, omega. Very good, very good, very good. Okay, tu ke tau sia he funky video ko foi lesson ko ni, Aia ko video ni lesson ni hono tolu, ai ko lambda mu nu sai, ton dia ko lambda mu nu sai omicron. Lambda mu nu sai. Que share kita, Welcome to Lesson 3. In this lesson, you will learn the third set of Greek letters. lambda, Omicron. Lambda sounds like L. Mu sounds like M. Mu. Ko mu Chega foi idea ko lalo ko lambda, alpha, mu, beta. Ko ha no tohi L, A,
L-A-M-B. Lamb. Lamb. Cái hai. Rồi. Rồi mu. M. Eta. Eight. So, Me. May. May. Eight. Lamb. May. New sounds like Rồi, ai cười N nhỉ? Thế cái phía đây cười. Cười N. A. Alpha, beta, B. cười hai. N, A, N-A-B. B. Cười hai nó po aqui. Nap. 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 Okay. Mu, alpha, M-A-N. Man. Man. Very good. Man. Very good. Kalisi sounds like X. Rồi, X. So, alpha Z, T. ano to hi? A, A. X. X. You pronounce it? X. Wakiange? X. X. Ang toki, X. Pwede ako lambda alpha Z. L. A. L, A, X. So it's Lex. Omicron sounds like ah. So, pwede ako beta Omicron C. Omicron C. Box. Box. Bog. B-O-X. B-O-X. X. Box. B-O. Cái hai. Omicron C. Omicron C. Epsilon nu. Oxen. O-X-E-N. Oxen. Very good. Very good. Oxen. Ego nga no toki na tolu. No, we learn how to write. Ke lambda. Lambda. Kamata me olunga me ki funga laine. Alui fo ilaine ko alo hiku me laro ke he pato ki tohi ira ba ki fo konga ko Dio. Alui fo me olunga alo tau ke laine lalo hiku ke olunga. Ala ke olunga ke tohi ke nga ton pe ki Ke tohi pe mo ke sio mai ai pe Yeah. Lambda. Iya. Koe mu Ego no tohi Wale fo me olunga me he. Sanga bung no tohi pe. Mu. Alu nga tonu tau ki laro pe to alu ki o hiku pe. Pero que tau to sio pe ko no tohi oi mu ko ke mahino Mu. Eko alu hanga tonu pe tau ki laro I hiku I ki laro laine. Peto ki alu hake ke olunga te alu fo alpe Alu hanga tonu tau ke laine, so you just go down beyond below the line and then you write it up and then up Oh ya? Te hanga te ai? Ke mo te sio puk saipe. Pege te ki sio whakaosi Oe. Iya. So ko nu hange pe ha vi Nei ka pe vi. Kamat pe olunga ta taha tau ki laine. Alu hanga tonu ko tau ki laine ko Sottori che costumi, che gravata fantesi, che non agglediso, metti cuclamumasi. Aya ko ange ko no tohi ko capital E, papalangi Aya kamata I olunga alo I hiku pe foki mai, alu ilalo he laine, tai foki mai,
Alui fo tau ke lai neo hiku ki lalo, Nga pe? Nga to ki whafok pe ki ke tau to sio pe kono tohi, Oe. Κόστούμι και γραβάτα φαντεζή και πηγαίνω να γλεντήσω με την κούκλα μου μαζί. Oe, tu te whafok whas. Pe ke mao re rea ngano tohi sio. Oe, Κόστούμι και γραβάτα φαντεζή και πηγαίνω να γλεντήσω με την κούκλα μου μαζί. Saibe, mulau tohi. Io, Si, Omicron. Si, pe koe sa, Ok, tau koe Omicron. Remember, no, Omicron. Στο τραπέζι σαν Sige, koe... Omicron. Omicron ni kwange pe koe O. Oh, It's like O, whapalangi, Tohi pe fui fo poto pe lai, τραπέζι σαν θα ανέβει θα καεί το μαγαζί. Ego mena tau, ai koe na tau sivi koe kosi, double gamma, Tami ko ko tohi ia double gamma, tapu akire vai koe ha. NG, NG. Ai koe fo irea koe ni, spell ai o fefe. B-A-N-G. B-A-N-G. B-A-G-G-A-N-G, Bang. And using quick letters. Don't spell like gang, Yeah. Gamma, alpha, Gamma, gamma, alpha, gamma. double gamma. Gamma, Yeah, gamma. double gamma is NG, NG. Okay. D-A-N-G. G-A-N-G. Για την κούκλα μου χαλάλι κάνω εγώ παραγγελία. So go hi. Ben. No, B-A double Lambda, L. lambda. Lambda, lambda. Ball. Ball. Eh? Ball. Bang. Πρώτα αν θέλει τσιφτέτε. Go hi. M-B. Moo. Spell of Kalisi, Spell of Kalisi first. Moo. Eta, H. Delta. Delta. English, M, E. E, D. D. Med. How do you spell it? How do you pronounce it? Wang vefe no puaki. Med. May. Mad. May. Ύστερα καρσίλα May. θα της Oh, made. Oh, Vefe. B. N. N. Delta. English, N, N. O. O, D. N-O. N-O. N-O-D. Yeah, N-O-D. Nod. No puaki. Not. Nod. Not. Nod. Nod. στο τραπέζι σαν θα ανέβει θα καεί το μαγαζί. Vefe. Um, Greek first, Greek is Beta. beta, Omicron. Omega. English, Bomb. Beta. B, B. O, O. Bomb. M, B. B. Terrorist. Bomb. B-O-M-B. Bomb. Bomb. Vefe. L. Spela Kalisi. Lambda, L. Eta, Mu. Mo. Ai ko doi fra balangi, English, L-E-M. L-E-N-M. M. M. It's pronounced Lame. 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 L-E. O-E-M. Σκαλάσω σ' ό,τι θέλει κι ό,τι πει. Στο τραπέζι Lame. σαν θα ανέβει θα καεί το μαγαζί.
Pepe. Theta. Theta. Iota. Iota. Double gamma. Oink. Oink. How do you write Oink. it? NG. Theta O-I-N-G. TH. Theta is TH. Iota Tin. is I. Gamma, gamma. Gamma, is gamma. NG. 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 How do you pronounce it? Think. Ding. T-H-I-N-G. Yeah. Think. Oh yeah. Ayo ki practice e tau mai kuilea pa tau tau toki kuke. Okay. Tau lau fa. Pe lambda. Lambda, mu, nu, pi, omicron. Lambda. Lambda. Mu. Nu, pi, omicron. See your zai, it's okay. Zai, Lambda. mu, Nu. pi, Omicron. Omicron. No whakapalangi. Lambda is L, L. L. Nu is M. M. Nu is N. N. Z or Zai is X. 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 Omicron. O. O. The IB. Lambda. Lambda is Nu. C, I. omicron. Omicron. And Lambda. psi X. Omicron. 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 Me alpha. How me alpha alu osige Omicron, yeah? Oh. Alpha. Gamma. Delta. Epsilon. Epsilon. Lambda. Omicron. Ai ke pe motolo, ai me ka mata, La. Alpha. Beta. Gamma. Delta. Epsilon. Zeta. Lambda. Omicron. Omicron. Very good. Ngata pe Omicron, Au hoko lau ke ki foi ki nima hoko, Sa ke ai ke hake tau tohi. Okay. Bye. Ilo koi, Ai don ke ose Omicron be pyro sigma tau, Pyro sigma tau. Matau, Mareo. Ego hanga share te tau tohi. Pyro sigma tau. Mau, koi, Ai ko Omicron Pyro sigma tau. Omicron sigma tau. Sigma first and sigma last. Ai do e lambda munu sai Omicron. Ai ne pyro sigma tau. Sigma tau. Pyro sigma tau, Ai ko pi to ia he ko pi, O aki ko pi, Ko rho ko aria, As in rise, E sigma you like better talk ko C S S, S. Tau ko T. Tau T. Okay? So tau lau fata Omicron. Sigma. Tau. Omicron. Sigma tau. Kau me olonga pe me lambda, Ai me lambda. Lambda. Delta.
Lambda, mu, Lambda, nu, nu, pi, Omicron, Omicron, pi, rho, Sigma, tau. Aí que pode que se que me fa balangi Lambda, o mu, wow nu, fi au pito, LMNOPRST. M, LMNOPRST. X, Que pe asai que X, So B, X is in the middle there. R, S, T. Okay. Lambda, mu, nu, C, Unu, Omicron, I, Rho, Sigma, Tau. Lambda, mu, nu, C, Omicron, Sa wal ke I, tau video, Rho, Tau se que foi, Sigma, Foi video son ko ni, ai ako son fa, que certo. Lambda, Welcome to Lesson 4. Congratulations, you are almost through with the Greek New Testament alphabet. Stick with us, and very quickly you will have great rewards as we start to translate the Greek New Testament. In this lesson there are 3 strange letters. Ko ngai fu alfabetiko ki hango ki faike. Ai pi, rho, mo sigma ko kamataanga, mo sigma ngataanga fu ia, Pi, rho, sigma, The first letter is P, Pi, and it looks like the math symbol pi, Pi, but it is the Greek P. The second strange letter looks like the English letter P, but it is the Greek letter rho, and it is pronounced as an R. The third strange letter is the sigma. The sigma has 2 shapes to it. The first shape is used at the beginning and throughout the word. The second shape is used only at the end of the word. P sounds like P. Rho sounds like Sigma sounds like S. Sigma, Tau sounds like T. Upsilon sounds like U. Έχω ένα κομπολόι και στις κάντρες του μετρώ. Ego no tohi iena, Ego no tohi ki foi pi pai, Ai ku tohi ki foi lai ne ua i lalo. Koe, Έχω ένα κομπολόι και στις κάντρες του. Koe, mau be. Ai ula tohi foi lai ne ua koe. Alo ki hiku ki olunga ki he. Alo hanga ki mui. Pa tohi lewe foi konko i olunga ko alpe, E peke to ki ai at peko ke mo mau no tohi, Koe, No tohi iena. Pi,
Έχω ένα κομπολόι και στις κάντρες του μετρώ όσα έχω εγώ τραβήξει από σένα απ' αγαπώ. Αισθάνομαι μια συντροφιά. Oia, so kono tohi e ro, e ura tohi e fui laine, alio tau ki lalo, whakalaka e fui laine ki lalo. Από σένα απ' αγαπώ. Ange peko tohi e pi, Αισθάνομαι μια συντροφιά. Ange peko no tohi e pi whakatonga whapārani, No tohi e, Pai ngofua pe. Αισθάνομαι μια συντροφιά. Σαν το κράτος στο χέρι. Μαζί του όλο συζητώ και τους καημούς μου ξέρει. Ai ula ki tohi I mei he, alui fo ki lalo fo I poto para to alo whahiku ki he. Tohi I pehe, alui fo pehe, alo whahiku ki he. E vego toi ki wafoki ke toi sio pe ke ilo, Pau. Όλο συζητώ και τους καημούς μου ξέρει. Che hai fatto perché mo fatto che mo scio che Te la vede tohi bita fu poto pa te whahiku. io la bemo to io fui fuori poto fai pe io Όλο συζητώ και τους καημούς μου ξέρει. Ecco il final sigma che una tanga io con tohi alu me he alu me hange fo I si e loto he fo I laine perché hiku si pe ke alu ke hange ko tohi ko sa it's not an s ta usi pe to ki hiku ye ki lalo he laine Μα κι αν είχε όμως κι αυτό και στόμα να μην. I bet sigma final sigma che mo, okay? Μα κι αν είχε όμως κι αυτό και στόμα να μην. Θα λέγε πως κι αυτό πονά, θα είχε κι αυτό δακρύσει. Έχουμε με hange pe ko capital T ga to be foi line pe ta hai e ula ki to he foi line alo tau ke line la lo hiku ke olunga ki fra hiku pe he pe alo pe pe ke to fra hiku pe ka pe to hanga ton pe ko hanga T e vego te ki fra fok pe ke to si to o Μα να μιλήσει, θα λέγε πως κι αυτό πονά, θα είχε κι αυτό δακρύσει. Upsilon levan pai mo fuape. Ke pe upsilon yang do iko ko ke to hiku kilalo ke ango u So ko foi alif pe kilalo ala ke olunga tau ke laine ngata Σαν το κράτος στο χέρι, μαζί του όλο συζητώ. Kwa foi rea ke fe mau ke fa foki no tohi ke mo sio ke ai. Go and move. Famema. Ko mu e ko ani nai o sing to ke le soni ka. Filia no wa ko ne lesson fa. Ai ko lemda mu. Sai ko mu. Ka pau te ke soko foi laine. Ke la poko tohi me lalo me kamata me ki hiku ko lalo alo tau ke laine olunga. Foki fo tau ke laine lalo foki hake. Foki fo alupe, Ke lava tohi pe ko mu. Ko sen do de foki ki, Ai ke tau ki practice ya ngenga fo. Και τους καημούς μου ξέρει. Ai, ko rea ko spela fa Kalisi, Bye. Pai, Bye. epsilon, tau,
Epsilon. Epsilon. Rho. Raw. English. Cái hai pi. E. P. By E. P. Epsilon. Epsilon E. Tau is T. T. Epsilon Epsilon E. E. T. Rho. Raw. R. Peter. R, not P. R. So how do you? What is this? This is Peter. 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 R. Pita. Peter. 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 Perfect. Dat spelen van Kalisi, hè? Sigma. Sigma. Iota. Sigma. Iota. M. O. Omicron. Simon. Sai, so que mu. Simon. Simon. Whatever. Simon. Whatever. Can you wait? I want to show you how to write mu. Can you write mu like this? You start from below. Like you. Alu ki olunga, alu hifo ke laine, hiku, alu hake, alu hifo, alu hiku pehe. I move. This is move. This is what you were asking. It's like that you. Mata me lalo, alu tau ke laine olunga, ke foi laine pe taha, matu ke foi laine taha. Kamata I lalo he laine hono wa. Alu tau ke laine hono ulaki, alu hifo, alu hake, alu hifo, hiku ki he. Sige? Alu hake, alu hifo, alu hake, alu hifo. E molava tohi aki e mu. Yeah. So foi rea koe ha. Simon. Simon. Simon, so ia. Sai. Spela. Sigma. Sigma. Tau. No. Upsilon. Delta. Iota. Omicron. And Sigma. Sigma. Final sigma. Final sigma. We have S. Tau is T. U. Delta is Studio. T. I. O. Sigma S. is S. how do you pronounce it? Studio. Studios. Studios. Yes, very good. Very good. Oh. Spela para Kalisi. Sigma. Alpha. Iota. Iota. Sigma. Iota. Kappa. Final sigma. Final sigma. We have S. Tau. We have T. Statistics. Iota. We I. Sigma. We S. Tau. S. Kappa. S. Final Statistics. S. We have it there. Statistics. Very good. Ένα κομπολόι και στις κάντρες του μετρό όσα έχω εγώ τραβήξει. Goya. Tu ngay con đeo cái đầu mẹ ta mình gọi hôi dầu sai tàu kia lâu lót tàu bé chỉ cái tàu cuối siêu weekend tàu cuối siêu cả hậu ngày phụ mẹ cả tàu cái nhiều lệ được tàu kia nó tàu ngắt tại Upsilon nó tàu cái Upsilon cái tàu Tau. này
Ai ange tau lau ange pe ngai fuire na tau ai aho ni kamata pe me lambda. 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 Omicron. Pi. Rho. Sigma. Tau. Upsilon. Tau, ai pe ngata pe tau, O hoko te upsilon ni Tau, e tau koe. Manga tau koe i alu hoko koe. Kai, na tau ai upsilon, Manga tau koe upsilon he tau me. Ai ke fo pau. Le kau e hiki me. Iyo. Ono hiki mai. O hiki mai. Oh, ta koe. Ta koe fo me ai kau. We do upsilon? Na iyo na kau he video, Yeah, video. Na kau he video. So it's upsilon. Yes, upsilon. Okay, upsilon. Tau de ai pe lambda. Lambda. Omicron. Rho. Sigma. Tau. Upsilon. Tau lau me mo, Tau lau we hau me mo me alpha, Hau ange me mo me alpha alo pe tau ke upsilon, Alpha. Beta. Gamma. Kappa. Lambda. Upsilon. Is it up or upsilon? Upsilon. Well, the pronunciation doesn't matter. It's how you write it. All right. You can say upsilon or upsilon or whatever it is, but as long as you write it, Correctly. Okay. Kapag ke lau pe koe whakau pe koe A, B, G, D, E, and then Z, E, H, I, K, L, M, N, H, X, O, B, R, S, T, U. Ia pare ke lau pe koe e vāwe pe ho mao e koe me. O me ta tau pe hoko alfabet whakarisi, me hoko alfabet whakapālangi. Tau toki sivi ai kātoa mea koe au ka hau, O kia hawhi hui? Lea no be lea loloa. Keke te ata hui rea te sivi ka hau e koe klope ke maulote alfabeti mono tatau whakapālangi. Capital letters, small letters, Dai tohi lalahi, i Kalisi, ma dai tohi iki, no tatau whakapālangi, ko ia pe, Ngai mepe te tau sio ke wika hau ki lava o ai, Kopau Kapau pe te tuk maa ngai fui rea, pe te tuk atka i kai, te whai pe mea ko te whi unga pe fui mea ko ke mo lava i lo. Kapau maa ue fui mea ka tau whaka osi lewa he wiki wha. Tuk atu lewa mo assignment ke mo le rea. Os pe fo ke wika hau pa tau ki break ia, O te we tau tanatunga. Ai atlewa tau assignment da tole tau Kalisi ke mo le ai pe mo tolo ai ke tai pe te tau foki. Ma foki mai pe tolo ko mo si lau e mo tolo e to tap Kalisi. Foki mai da tolo tau lau conspirazione. Te tau lau da to conspirazione ko conspiri fai mo fu ke no lau, E Kalisi. Pate ke pau ke fia ma ke alo sio ka conspiri. O kai pe interlinear Bible, mare unha interlinear ngai toi tap ko le frata pe Kalisi me whapalangi. O ma pe online, ka pate ka pe ko o kumi. Toi pe ko Greek interlinear Bible. E la pe ma o toi tap ke sio ai o, Ko skamata ke ma ko te min ngai fui rea. Ke la pe ko ia o whakaukau no tono puak whapapalangi, no puak whapapalangi fui rea Kalisi, A mauta o wheu ngai koe wheu i. Ka wheu ngai wheu fin, Pastor Martin, can I please see the chart one more time? The chart. What? Sorry? The chart.
with the alphabets. Oh, you have the textbook. Do you have the textbook? Yeah, it's on the email. Oh, You should okay. have the All right. textbook on the email, and this is it. See, it's just a textbook from the textbook. Mm. See, this is from the chapter 2 of our textbook. Eh? Go ahead. Oh, okay. All right. Thank you. Now, what did you want to know, Teresa? It's me, Halamehi. Oh, Halamehi, yeah. Sorry. What did you want to know, It's Mehi? just it's Omicron that I didn't get the correct. Omicron. Oh, Omicron. Yeah, Omicron. boy. It's Yeah, Omicron. Omicron. Eh? Okay. Thank you. Omicron Got is it. all, yeah. Okay. Mm. Hello. Tua ngai rei ke tō pēk mau ina sia i a koe rea koe ni mau kore ke toko ni si mga i toko ngai tō whawhiri mau kau katahe no a koe rea koe ni. Mai mua ta mai mao ke marawa wha mau loto ake te mau tōru e rea koe ke marawa lawa ki a hau toi tapu mau whorofora e si surprise ko mau whamu. Amen. Amen. Te kau whamule more. Iyo. Hui. Ka pau hahu mai koe hae fo